Nestle Indiana ngakpinaba haijakre amasung mafamsing asigi phajabasing uthoknaba anouba pek ani puthoklegani. Nestle Indiana puthokpa KitKat chocolate makhumda Kaibul Lamjau National Park pu Meghalaya gi ni haina lana islamba adu soikre haina sengdokpaga loinana anouba pek ani semlagani haina pausi asigi melda Nestle India company na sengdorakre. Company asigi spokesperson na thadorokpa cherol amada ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ KitKat travel backpacksingna awaba matam asida ꯐꯖꯔꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯐꯖꯕꯁꯤꯡ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯄꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯐꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯍꯥꯞꯂꯨꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯦꯁꯂꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯕꯁꯤꯡ ꯎꯠꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯦꯛ ꯑꯅꯤ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯕꯥꯜꯄꯥꯀ꯭ꯔꯝ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯏꯌꯔꯕꯣꯔꯟ ꯄꯦꯊꯣꯖꯦꯟꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯏꯌꯔꯕꯣꯔꯟ ꯄꯦꯊꯣꯖꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ COVID-19ꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯦ꯫ COVID-19 ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ SARS-CoV-2 ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯏꯌꯔꯕꯣꯔꯟ ꯄꯦꯊꯣꯖꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯟꯗꯟ, ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯩꯖꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯖꯔꯅꯦꯜ ꯗꯤ ꯂꯦꯟꯁꯦꯠꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ US, UK ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯅꯥꯗꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯇꯔꯨꯛꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯏ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯗ꯭ꯔꯣꯞꯂꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯔꯣꯁꯣꯜꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤ, ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯌꯔꯕꯣꯔꯟ ꯄꯦꯊꯣꯖꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ COVID-19ꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯗꯤ ꯂꯦꯟꯁꯦꯠꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯛꯁ ꯎꯞꯅꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯀꯥꯟꯅꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯥꯗ 38ꯗꯒꯤ 58 ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯠꯇꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯅꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯅꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯀꯦꯖꯔꯤꯋꯥꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯀꯣꯇꯥ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤ꯫ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯔꯣꯖ ꯁꯨꯄꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯃꯨꯀꯨꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯁꯔꯣꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠꯇꯨꯅ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯔ ꯏꯅꯣꯛꯁꯇꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯄꯨꯡ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯐꯪꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯟꯗ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 5ꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯣꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ FIRꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯄꯥꯔꯠ 2ꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯑꯔꯣꯀꯤ ꯗꯥꯁ ꯆꯍꯤ 50 ꯑꯄꯣꯛꯄ KI ꯈꯥꯁꯄꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 29 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯃꯣꯔꯦ PSꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 5ꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯤꯒ ꯊꯪꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 3 ꯑꯃꯗꯤ 13ꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ JMFC ꯃꯣꯔꯦꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ 18ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯅ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 29 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ SOP ꯉꯥꯛꯇꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯕꯁꯤꯡꯗ ꯐꯥꯏꯟ ꯊꯤꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯃꯜ ꯊꯦꯠꯇꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ MSF ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅ ꯌꯣꯟꯗꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯃꯜ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯊꯦꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯦꯠꯂꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ
ngasi MSF ki thongmisingna Masjid Road ta leiba dukan singda satuna yengsinkhibada mamal thelamdaba thengnarakibani khongsan aduda saruk yakiba MSF ki General Secretary Roshan na haikibada potsai gi mamal thetaba dukan sing laingangna thuba matamda mijeng sangbiyu mamal hena yonba tarabade MSF ta pau pibiyu haikhi Sisipurda COVID-19 vaccination duty satpi nurse amasung mahaki driver da ban sagatpa singna tamthina purakpa miyoi sing sairak pinaba CM da memorandum pisin khrai ngarang ayuk pung 10 minute kunlom taba matamda phawak sau ikhaida ana layengi mari lainana mathau tawba lakpa nupi medical staff ama amasung mahaki driver da ban sagatpa miyoi singna attack sathan ki badu da chenaba miyoi sing ain gi matungina matik saba sairak piu haina ngasi Chief Minister N Birenda memorandum ama pisin khrai memorandum pisin khiba ase ngarang satharakhiba ka henba thokdok adugi mayok ta sem khiba Joint Action Committee Medical Fraternity Churachandpur gi President Jamthialal Balte amadi JSC gi Secretary Dr James K Tauthang anina sahi tawduna Manipur gi Chief Minister N Birenda memorandum khusin nakhibane memorandum aduda pallibade ngarang gi thokdok aduda ban sagot pamiyoi singi ka henba thawongda Hyundai Gas Registration Number MN01 K9669 ase amang ata thokhan bata natana gari aduda tonglakpe nupi medical staff ama amade mahaki driver asok apan nangan khiba thokdok adugi matangda ngasi Manipur gi Chief Minister N Birenda memorandum ama pisinduna ana layenga mari lainana mathau pangthokpa chasaba staff singda asok apan nanghalakhiba miyoi sing adugi mathakta ain gi oiba chapsaba thabak lakhot pinabasu haina khangalakle panba yai ngarangi thokdok aduda soklaba nupi medical staff adugi maming Rosi Thomboy Haukip amasung mahaki driver adugi maming Neminlan Khongsai kawe makoi PIC Saikot Churachandpur da COVID-19 vaccination gi duty lakpada ban sagot pasingna satharakpa attack ta asok apan nangkhibane thokhiba ka henba thokdok asigi matangda PIC Saikot Churachandpur da COVID-19 vaccination duty satpi nurse amasung mahaki driver da ban sagot pasingna tamthiba mawongda attack tawkhiba amade asok apan nangan khiba adu Medical Department Churachandpur na yamna kanna condemn tawi haina Chief Medical Officer Churachandpur gi thaupuriba Dr Bumchin Pau Tonsing na phongdokpa laikhrabane loina na ngasisu ngarang thokhiba medical staff amade driver phurakpagi thawong adubu yaningdaba phongdoktuna Churachandpur District Headquarter da Churachandpur gi leideba medical staff singnasu sit in protest athakhi hairi India gi oina COVID na naba masing nongmagi hengalaktuna haukiba pung kunmari da miyoi lak ahumga lising kuntraga ni thoi positive oibaga loina na miyoi lising ani ga chani hompu humdoi laikhidre Maharashtra da hospital mai chakpada COVID na naba miyoi taraga humdoi sire Amaromda Delhi gi Gangaram Hospital da anaba kunmanga sire Delhi gi Gangaram Hospital da layeng liba anaba kunmanga oxygen ward pa namaram oiraga laikhidre haina agency gi pauna haide CRPF lauthoktanaba khongjang changsin khrai lamgi wahauda andro amasung sandang senba maringkhul anigi marakta khana chainaba thokraba matungda pamdaba thokdok thoktanaba haukiba March 18 dagi sandang senba maringkhul ngak senanaba thamkiba samaga nifumdoi suba battalion CRPF ke personnel sing lauthoklaga state force thamnaba laingang na lokholpa thorang yaningdaba utuna ngasi khul asigi nupi singna irang hauduna lambi thingkhrai laingakna CRPF lauthokinaba honare haibadagi nupi singna lambi tholaktuna CRPF sakhiba yaroi haiduna khongjang changchinki Porompat Police ke SDPO amasung Irilbung Police ke OC thokdok thokpham atuda laktuna irang hauriba sing pungning phathanaba honaki Sandang Senba Maring Women Society ge Information and Publicity Secretary KS Tosimna paumi singda haikibada lamgi wahauda haukiba March 18 da androgi miyoi singna khulasigi yungmai thakibado masing yamlaba state force singi mamangdane matamduda police na yengduna laikhe phibam masida state force na ngakpi senbigani haibagi thajaba thamdabana central force oina thambiu haina demand tawkhibane lainga ke fact finding committee ge report numit taret ni gi manungda putho u natrabade khongjang changsilagani haiduna androgi maikaidagi deadline pikhiba leibana sandang senba maringe khunja sing leibada akiba pokle
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ CRPF ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫